kelas zero ketim jong une u aktor hakmat jong kanong se hakan jinga lakai jong keduran kom ngip dang singobha bat ai kublai yapi sajisen shakane ke videos Kamambe FC haden bakala sya'ram keput haki artali ki jinga lakai jongka hakane keduran kom kata persya ia kalang seneng dasan lanot gol bat persya ia ke shillong lajong hang nero haduk dasan lanot gol mentapat sahakan hongse kala sya penbam keput hakan jinga lakai kabak hado haki grup stage jong kane keduran kop shwa bakan lek payeng no nakane keduran kop menta usnam hakane ke jinga lakai persya ia kanongse ke jing khmi lenti bat ke expectation ba utai kar shraf unmi madan hakane ke jinga lakai hanrei uklamyo ia kalat banlai shashalong nakabanta kane ke jinga lakai namar ba udon ki katto kane ki kam ki bakarke hake menit ke bakhado ki ba uhap ban pandam nakata kadau uklamyo ban yeshim banta bat ke klub chung kata ke Mombe FC hakane ke jinga khun persya ia kanongse HJN Stadium Polo hanong ba Shillong bat hakane ke jinga lakai ke Mombe FC kala kalalong zero hakmat jong kanongse hakaba kirang ye lakai jong kanongse kilala ban pensat chure ye kirang ye lakai jong ke Mombe FC kat hadu bagen de kolmar bat sheyong hingan namar ke jingpit palat kirang ye lakai jong kanongse kibadai napo ke jela jongi kata ke jela Mikhalaya kat hadu ba kanongse kalala ban pelem suk bat pelem keput shisha ye ke Mombe FC hakane ke jinga lakai hadu dah henyau lanot gol bat ye kini ke henyau teliki gol jong kanongse layok bantep ye ke gol ke banangkong lingba uhardi nongbri hakimenit ke bacipau kabawan lingba ke penalti nangta ye ke gol ke baar layok bantep lingba ukit bok lang bale hakimenit ke besar pawai ya ke gol ke balai pat layok bantep lingba Chester Paul lingdo hakimenit ke besan peu henru ya ke gol ke basau layok bantep lingba udawan chwa chalam hakimenit ke ba henyau peu henru nangta bot biang sekakol chung hardi nongbri hakimenit ke ba henyau peu kandai kabalong kakol ka baar changu nagabanta kanongse nangta sa jisen biang udawan chwa chalam uleo biang ban penki ye kajar hakimenit ke bapra phawai kabalong kakol baar changu hakane ka jinge lakai bat ye kakol ka bakhado nagabanta kanongse hakane ke jinge lakai layo bantep lingba Uchen Stevenson hakimenit ke bapra pheu kandai kabala panlong sandon ya kanongse bakan pelem suk ya ka Mombe FC hakane ke jinga lakai ke bakhado haka group stage hadu dah henyau lanot gol bat lengba kane ke jingjob persya ya ke Mombe FC kanongse kadon haka kerdan ke baar hakame ya kain poin na ke group E de ke bayo sa poin na ki lasen mi madan bat lengba kane ke jingjob jong kanongse persya ya ke Mombe FC kabala penlong sandon ya ki klub napo jong ke jela jongi kata nadu kalang seneng ke shillong la jong bat kanongse bakin pelek payeng no ya ke Mombe FC thali nakane keduran kop jong menta usnam hakaba ke Mombe City nabaro lai tali ki jinga lakai kala sya'ram hakmat jong ki klub napo jong ka jela jongi bat ke klamyo watang shiponyro kane ka paushai ba ke Mombe FC kamlong AA hakmat jong ki klub napo jong ka jela jongi kataro de ka basya pelem keput hakaba artali ki jinga lakai hadu dasan lanot gol bat kawai hadu dah henyau lanot gol kata persya ya kanongse manin ka janmen kublai shibon ya peki basngam bat page ya kane ke video bat second mau banyon ya utu subscribe button ya peki bampat dep ban subscribe kublai shibon